Ia le tua. Whatalo whatua i le nitai au sofa pelo Yesu Keriso no tatou whaola. Whataifu o maone neva no tatou te whaanongolongo ai I lana upu moni. Ma le whaamaoni o lana upu. So praise the Lord. So it's always a privilege to be able to come to listen as we go through the scriptures, as we go through the word, verse by verse, chapter by chapter, and to have the truth of God's word preached every Sunday. So ia le tua, o le au teita ine tātou le tatalo, ia o na tātou whanongolongola, ia whaatasi mao I le fionga pa ia le tua le ni tai au. Ifo maino wau o le au tatalo. Aftaino mātou tua le ni tai au, talitonu lava o mātou roto, o laua fionga, o tusi pa ia uma lava, e mai o fofonga, wa e mana waina, ina ia mawai e I mātou, le whiau, le loto o laua fio, lo fina ngalo ia te I mātou, o tangata whaanongolongo, ma tangata talitonu. So, roa le ni awa nota ma, o se awa noa maua lunga lava ia te I mātou. Le ngata ia te I mātou, la lifo le nei whale, ai o lava I nisio uso, tua whawhine, o mawhai o na whaanongolongo mai, I lunga o awala leo, o pena ta whailangi, e mawhai ai o na mātou whisotai, o na o la upu. So, te maa whaamole, awa o mai pea, awa I mai pea, whaatonu mai pea, whaapoto mai pea, I la wami o tonu, ina ia mātou I loa o na sava vali, ma au auna mo la wafio. I elo whaamanianga I amataina o le nenga, wenga se yo ilo na whai wina, ono Yesu, and we all say, Amen. Amen. Ia le tua. Sua meno tusi whamolmole le Eperu alonam tāpoi fitu. Eperu alonam tāpoi fitu, o le a tātou mata mawhaita wina I ne netai au. A mongolo tusi, ia mana epe a tau fi mai e nalo tusi, o le tai au le nei, o le amataina o le neimata upu fo. So this morning we begin a new chapter in the book of Hebrews as we go through the book of Hebrews, and that's chapter 7. So we are here in a new chapter. O le tai au fo ilane nei, o te fia tilo I le whai upu mua, se I whaangata mai I le whai upu se fulu. O le whai au atoa o le tusilea Eperu, o le sili ese o Yesu Keriso. So the whole message of the book of Hebrews, that we now have come to learn and understand is the author of the book of Hebrews explains and goes in depth for the readers around the superiority or the supremacy or the greatness of Jesus Christ. So, ile taiafo ilane nei, pe o I tātou te taunu mai I le onga to tonu po le tū to tonu o manatu o le tusitala, e whaatatau I le sili ese o Yesu Keriso, o ia o le whaitau langa sili. Na manatua I le mta upu e lua, wha mai le whai upu e se fuluma le fitu I mana tuna tunga le tusitala, wha mai o le mele watatau wai ina ia avea o ia, whaapei o nauso I mea uma lava, o lo tala noa mai e wina ia Yesu Keriso, ai wha mai ina ia whaia o ia, pe whaia Yesu Keriso, ma whaitau langa sili e alofa, ma whaamaoni I mea a le atua. So o le anganga atua o le tusia Eperu, pe e tū to tonu a ngai I le o langa atua o le tangata iutaia. A o le o langa atua o le tangata iutaia, e si o mia I le sauninga po o le whainga taulanga a tangata iutaia tusa matula fono. So when we look at the whole book of the book of Hebrews, it's centralized around the Jewish culture, the Jewish sacrifice system. And so the author of the book of Hebrews is writing this book so that the reader of this letter or this epistle understands the superiority of Jesus Christ. But at the center of the Jewish culture is their sacrificial system. Who runs the sacrificial system? The high priests. And we also refer back to Hebrews 2 at the beginning of the letter, in Hebrews chapter 2 verse 17, the author writes, therefore in all things he had to be made like his brethren. So Christ
was to be made like his brethren. Who was his brethren? The Jewish people, the Hebrews. And it says that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God. So the high priest is like the center of the Jewish culture, their Jewish belief system, but the author is almost unpacking the high priest. So we now come to chapter 7, and it's all about the high priest. So this is where we see Jesus Christ and the supremacy of his priesthood compared to the Jewish priesthood or the Levitical priesthood. Okay, does that make sense? Yes. So this is just another picture, the book of Hebrews. The author is writing his book to the Jews, but there's two types of Jews. There's the Jews that believed, and then the Jews that didn't believe. So he's also addressing both of these audiences as we go through. So e mawalunga lava I le manatu o le tangata iutaia le tofi lea o le whaitauranga. Au tatoa ngai lan ta koe fitu, pe o ila, o I lela o tau au ili ai le tusitala, le tofinga lea o le whaitauranga sili. I le tangata iutaia, o le tangata iutaia, na te malama le leila vai le tofinga o le whaitauranga. O le tofinga o le whaitauranga, e sau mai le tuainga o Levi, o le ausa Levi. Le o lea o se tasi o atali o Arona. So, pawai o tangata e mawhai ai o na maua e le tangata le tofinga o le sa Levi, lua, whamai e lalo le whaitauranga i le pule anga o le tupu. E lea o se tupu, ai lalo le vaainga le tupu. Tolu, o le isi vaainga tātou te vaai o le whaitauranga foi, o ia na te o sia tauranga, o a tauranga ia, o tauranga whaafetai, o tauranga o le whaamanga loina o angasala, o tauranga ina ia whaapea, o na tongi o laina angasala le nuu. So o tauranga ia, e whaia yaso taitasi, e whaia i tausanga taitasi, ma o tauranga e whai pea. Lesi foi vaenga e tāua i le tangata iutaia le whaitauranga, ona o le whaitauranga, o lana tofinga ina ia whaapea o na usita ia tu la whanua le atua. Lesi vaenga foi tātou te vaai le osi tauranga po le whaitauranga, e tupunga mai le ainga o whaitauranga. So a whaitauranga le tamā o le osi tauranga, e lo le leia, e whaitauranga foi no nā tari, ma le atari o lona atari. So e tupunga mai whaitauranga, mai le tupuanga o whaitauranga. E leo sa Levi uma po i tuainga uma o Levi o I lātou e o si tauranga. Na o lātou lava e eile tofinga o si tauranga e a vea ma whaitauranga. Le si foi vaenga tātou te vae e le tofinga le whaitauranga e whaatapula aina le taimi. So le tusian numera Levitiko tātou te mawai e whaatapula aina le tofi o le whaitauranga mai le taimi e luasfuru lima I tausanga o le taulea lea se ia o I lona tausanga e lima sfuru. So we whaatapula aina le taimi o le whaitauranga. So when we look at the priesthood, the Jewish people, they highly see or they highly have a high view of the priesthood. Why do they have a high view of the priesthood? Number one is that the priesthood was a national role. It only pertained to the Jewish people. You had to be from the tribe of Levi, or you had to be one of Aaron's sons, Aaron and his sons, in order for you to be a priest. So the Jewish people thought highly of the priesthood because it was pertaining to them as a nation. Two, they also saw that this high priest was a very specific role, even though it wasn't a royal role, because the priest was neither a king or part of the royal family. They were a high priest. Three, we also see that the priest would offer weekly, daily, annual sacrifices. What were the annual daily sacrifices for? The annual daily sacrifices were with regards to keeping God's holy law. And the priests would operate that. They would operate the daily sacrifices. Why? The people needed to be made right with God. And in order to be made right with God, they would have to go through a sacrifice and then be at peace with God. So that was the whole sacrifice system that the Jewish people were accustomed to. The priesthood, it was hereditary. So if a father was a priest,
her son would become a priest, and his son would become a priest, and you'd see that the heritage of the priesthood was within a specific lineage. And also, fifthly, we also see that the priesthood was limited to time. And we now read in the Old Testament that once they turn 25, then they can operate as a priest, but it was maximum until they turn 50. Once they turn 50, they retire, and they do other things within the courts and within the temple courts. So pe o vaenga ia tātou te vaai ai. Le mafua anga e mawalu na ia le vaai le tangata iutaia I le whaitauranga. So that is why the Jewish people have a very high view of their priests. But today, we're going to look at a priest named Melchizedek. O le tai awale ne, o le atatou mata I le whaitauranga po le ositauranga e moa ia Mekisateko. O le autu o le tatou mataupu o Mekisateko o le ata o Keriso. So today we will look at Hebrews chapter 7, verse 1 through to 10, with a sermon titled Melchizedek, a type of Christ. So, manei la pa tatou whaitau mai whaiupuia se fulu. Se tatou whaitau wai, le nala o taatia I lo manatu, se ata o le whaitaulanga, ma le mawalunga o le manatu o tangata iutaia, I le tofinga lea o le whaitaulanga. Now you have in your mind, that's right, the audience is Jewish, and the audience that is reading this letter, they have a very high view of the priesthood. Amen? Amen. We are now going to look at a type. When I use the word type here, it's a typology. So the Bible is written in typologies. So remember Noah's Ark? Noah's Ark saved 8 people, and Jesus, that is a type of Christ. Christ is the ark of salvation. Remember the lamb in the sacrificial system? The lamb was to operate the forgiveness of sin and the redemption of people's sin in the sacrificial system. That is a type, and Christ is the fulfillment. He is the perfect lamb. So Melchizedek is a type, and Jesus Christ is the fulfillment or the reality of that type. Pe o le winga le upu leo la tatou matamatai. Pe o se ata o Mekisateko o le ata o Keriso o le whaamaoninga. Pe o le whaamaoni Yesu Keriso. O le awala nai masani o na tatou whaitauina ele tuspaia. A tatou matamata le tala ya noa. La vea ina tangata to avalu I le va au noa Ai a tatou va ai o le ata le na o Yesu Keriso. O Yesu Keriso o le va o le whaolatanga. O se tasi e tali tonu wai e whaolaina. O le tamai maa moe I le whenenga tuwai. O le taulanga na saunia le whai taulanga. Ina ia ufi ai anga sala a le tangata anga sala. O Yesu Keriso o ia o le ata lea. O Yesu Keriso o le wha mao ninga. O le tamai maa moe na te ave esea anga sala a le lalolani. So whapena fo ila le tatou mata upu le tai aule nei. O Mekisateko o le ata o Yesu Keriso. Lea la o le ata tō whaitawina. Ma tātou manga malamai. Ma whesoswani mai eile ananga o le atua I ata I tātou. Maua le whaasamoa. Tātou whaitau mai whaamole. Ia. Awa o le nei Mekisateko. O le tupu o Salema. O le whaitau ranga a le atua sili ese. O le na whetaiai ma apera amo. Ina o foi mai o ia mai le whasinga o tupu. Mana whaamanuia atu ia te ia. Sa foa I atu foi a pera amo ia te ia mea I se furuwai o mea uma. O le winga mua o lo nai moa. O le tupu o le ami o tonu. I le ma le tupu o Salema. O le tupu o le file mulea. E le ai sona tama. E le ai sona tina. E le ai iona tupua, e le ai se amatanga iona aso, po o se mataanga I lona soifua, a ua whaapei o le alo o le atua, ua tu mau o ia o le whaitauranga e whaavavau. O le nei, nāmana tuna tuia I le siri o le nā alii, sa foa ina atu ia te ia e le tupunga o apera amo o mea e se furuwa I mea na whaoa. O I lātou fo'i o le whananga a levi,
O e ua whaipa o si taulanga. Ua poloa ina i lātou i le tula whono ia whai mā lātou mea e se purua i mea alenu. O lātou uso lava ia. A o i lātou fo'i na tutupu mai le tino o Eperu. A o ia e le mai ia i lātou lona tukuma. Na ia maua mea e se purua i mea mai a Eperu. Mana whamanuia atu i le na iai upu na fola ina. Ua lawi loa fo'i e whamanuia i titi te le siti. O le nei mea fo'i o lo taria mea e se purua i mea a tangata e oti. Pei tai o i le la mea e taria e le ua tapua mai lava o loo ona lia. A whai fo'i e tusa ona o whaapea atu. O le taria o mea e se purua i mea. Na ia abatu mea e se purua i mea e Eperu. A wasa i le tino o lona tamā o ia, ina o wha te taria, te Mekisateko, te ia. Praise the Lord. Amen. So, au whaita wina ngā le tusi, na mua o na tātou ai le tangata le nei o Mekisateko i na mtaupu e lima. So we first heard about Melchizedek back in chapter 5. We're now at chapter 7. But 2 chapters ago, we read and Melchizedek was first mentioned. So, o le tangata le nei o Mekisateko na mua na tātou ai i na mtaupu e lima, i lona whaipu e ono, ma le whaipu e se fulu. E pei ona whe talai mai ai o ia i le tasi upu, o le whaitaulanga oe, e whaavavau, e winga whaatasi ma Mekisateko. Whamai le tustala i le whaipu e se fulu o na tāpu e lima, whamai o ta ua e le atua o le whaitaulanga sili. E winga whaatasi ma Mekisateko. Ma na tua o tusi e le tustala na tusi lea i tangata Eperu. O le mafu anga o na tusi, ina ia talitonu le tangata Eperu, ia Yesu Keriso. Lea la ua tatou i loa mai le mata upu, mua o le Eperu, lua o le Eperu, tolu a ngai mai le mata upu e lima, e sili Yesu i Angelu, e sili Yesu i a Mose, sili Yesu i a Yosua, e sili foi Yesu Keriso i a Arona. O ai tangata uma ia, o tangata malava ia o ngata ma taitai sa whaapea, o na taita ina le nukua le atua, po tangata yutaia. That when we look at the book of Hebrews from chapter 1 through to chapter 5, we see that the author of the book is conveying the greatness and superiority of Jesus Christ, superior to angels, superior to Moses, superior to Joshua, superior to Aaron. What is the author trying to convey? That Jesus Christ, to you Jews, all those who are your forefathers, your leaders, Jesus is superior to all. Amen. Ai o me tātou na tātou poe lima o na whai poe sifunu mani tasi. Pe o ina tō tāofi ele tusi ale tustala. Ai whaila na lapata inga. So lela na tātou mata i mai le tātou poe lima. E o mai le whai unga o le tātou poe ono. Pe o ina lapata i eima lapata i le tusi tala. E whatatau i lea. E whatatau i le loto le talitonu. Ona. E wha umai a upo a le tusi tala i le tātou poe lima e whatatau i a Mekisateko. Ile ai tilo na tātou poe lima. E whaangata ele tusi tala lana tustusinga e winga ia Yesu Keriso. Ai au mai ai le ata o le tangata lea i moa ia Mekisateko. So ai sila lele e periota le tusi ale tusi tala ia Mekisateko. Ona ngai lola I o lana lapata inga mo le mata upu e tasi mo le afa. So we see at verse 10 of chapter 5, the author of the book puts a period at the end of the man named Melchizedek, and then goes into 1 chapter and a half worth of warning after warning after warning. Why? The question is, why does he then go into a warning before he goes into chapter 7 explaining Melchizedek? Because he needed the readers to grow into maturity. He needed those who did not believe to make the decision to believe. Because in order to learn about Melchizedek, you have to be a mature Christian. You have to be a mature believer.
Right? So o lea na mafu ai, na tatou wa aila ia I le lapata inga ale tusitala, whamai o tau e tatau I aile sua susu ai leo mea ano, aisea, wa leva na tau na bea o tau maa wao, le na tatou I loa meni tau koe lima. Tau koe ono tatou mata ai whamai, I nātu uia mata upu mua ya Keriso. O le anganga ato le apostolo, o le fiha o atu I tatou I mea ano, I mea lo loto, e winga I mea le atua. Ai lai lava e tausi o tau le mapolotu. Tausi lava o tau le whea nenga tuwai, mea tuwai, sauninga tuwai. O lota mawhai le apostolo, ina ia tō sina mai le loto o le tangata whaitau. Ya Yesu Keriso, ma le wha maoni o Yesu Keriso. Lea na whai wai ana manatu I le matau koe ono. Lea na te anei, le vai aso na te anei, na tatou waava ai, le wha mausali ina o folanga a lea tua, I lana whaitau langa, o ai lana whaitau langa. O Yesu Keriso. Lea lana whai wina, I tatou mtau koe vai aso na te anei, wa whio atu ai Yesu, o le ua mua atu mo I tatou, ua whai o ia ma whaitau langa sili e whaavavau, e winga whaatasi o Mekisateko. Toi a mata rola I o tusitala, I mtau koe fitu, so we look at from chapter 5, verse 11, right through to chapter 6, verse 20, where the apostle was starting, the author of the book of Hebrews, remembering that the opportunity to believe is limited. But he was writing to these listeners, and the Holy Spirit is still speaking to us today. He's still speaking to us today through this letter. And he's telling us that we need to move from immature Christians or immature believers. We need to move from unbelief to belief. That we need to move from milk to solids. That we need to leave the methods and the belief system of the old covenant. As the author was saying to these beliefs, to these Jews, he was saying, leave the old covenant. The sacrificial system has been fulfilled by Jesus Christ. Amen. And remember last week, we finished off our sermon last week in chapter 6, where he was talking about the securities of the promises. What were the securities of the promises? That the securities of the promises are in God himself. Number 2, it's in the fact that he had a purpose. His purpose is revealed and fulfilled in the person of Jesus Christ. His oath, we now understand that God's oath to believers is through the work of the Holy Spirit. And his priest. Who's his priest? Jesus Christ. Amen? Amen. So that's what leads us into chapter 7. Pe ai mai tau mai la le lapata inga, le ala wanga I mai le lapata inga I le mta upo e fitu, I le tala anga, I le tangata le e ngoia Mekisateko, wa avea maata o Yesu Keriso. Amen. So, whaikula e mua le na tato whaita wina le tai au le nei, o le tangata le nei o Mekisateko. So me whai mua, a wā o le nei Mekisateko, e lima pe a e ono vaenga tātou te wa ai ai le whamatalaina o le tangata le nei o Mekisateko. O le tala le tangata le nei o Mekisateko, e maua le kenesia o lona mtawa ko sifuru mal wha. O le tala foi I le tangata le nei o Mekisateko, e le tele ni ona, e le tele sona tala anga I tutomo tuspa ia. Na le tolu lava vaenga o le tuspa ia a toa mai kenesia o le wharinga, e maua I se tala anga po se winga I whatatana tangata le nei. Na le kenesia mta pe suma wha, o le salamo se lau se fulu, ma le tusi leo Eperu. Na le tolu lava vaenga e whamatala ina ai e le tuspa ia, po le anganga o le atua, ai a tatou vaava ai I whaamaumaunga le tuspa ia, o le tā ua I o le tangata le nei o Mekisateko. Ai sea, ona, o lo taatia mai ai I tala anga umalawa le tangata le nei o Mekisateko, o le ata o Yesu Keriso. That only 3 parts of scripture mention the name Melchizedek, or give us some sort of insight. And chapter 7 is the most detailed of all of those parts of scripture with regards to this person, Melchizedek. We find him in Genesis chapter 14. We also find him in Psalms chapter 110. And then we also see him here in the epistle of Hebrews. I le whai upo mua ma whai upo e lua. E ono vaenga e whamatala ina I le tangata le nei o Mekisateko. Mua o Mekisateko o le tupo Salema. Lua
o ia o le whaitaulanga o le atua sili sili ese. Tolu, whamaina whaamanuia le tangata le nei o Mekisateko, ia apera amo. O ai apera amo, o le tamaia o Israel. O tamaia o Iakopo, o le tamaia o Isaako, o Israel o le nuu o filfilia, e le atua ai whamai, na whaamanuia le tangata le nei o Mekisateko, ia apera amo. Tangata le nei o Mekisateko whamai na fōwai atu iai e apera amo le sefuru wai o mea na whaoa ina ua manu malo mai apera amo mai le taua. 5, whamai o le tupu o le ami o tonu. 6, whamai o le tupu o ia o le fi le ngu. So, se su e mai lalo tusi le kenese. Kenese alon ta ako suma wha. Tato te mawele tala anga tangata le nei o Mekisateko. I whai upo e tolu. Suma valu, suma le iwa lua skulu. Whamai no na whai tau wina. A Mekisateko le tupo salema. Wa vane e ia a reto mawhaina. O le whaitau langa fo'i o ia a le atua sili ese. Wa ia wha amanuia fo'i a te ia. Wa whape atu. Ia manuia a peramo i le atua sili ese. E ona le langi male langi. A whaaftaia fo'i le atua sili ese. O le na tuu ina mai o fili i o lima. Ua foa i atu fo'i e a peramo i a te ia. O mea e se fulu wai o mea uma. O le tangata le nei o Mekisateko na sau whaafeta iai apera amo. Ina ua fo'i atu ia apera amo i le o ingoa o ia apera amo. A fo'i atu apera amo i le fasingo tupu ma le lawe ina mai o lona uso o lota. Mana tua fo'i tātou e iei le atali o le uso apera amo i moia a lota na avea mo na uso. Ai o le na ave whaatangata o taua le tangata le nei o lota i le mta upu le sfuma le whao kenese. E maua le tala anga i le tupu ma le whaitaulanga silisilia le atua silisili ese. Po le tangata le nei o Mekisateko ina ua fo'i mai apera amo mai le fasinga o tupu ma le lawe ina o lota. Lea la tatu te maua i le tala anga i le tangata le nei o Mekisateko. O Mekisateko fo'i, e le o se angenu. Mana tua fo'i lo mana manama tātou, o whaitaulanga umalava o le tangata, na liutino tangata, o le tangata, le tofinga o le whaitaulanga sili. So le tangata le ne o Mekisateko, whaapea fo'i isi tustusinga, pe le o Yesu ea lea i le whenga tuai, e le ai. O le tangata le nei o Mekisateko, o le tangata pe o oe maa, o le tangata o lo iai le whaamaumaunga, o ia o le tangata, whamele whai koe tolu o le tatou tusi whai tau i le tai au le nei, fitu whai koe tolu whamai, a ua whaapei o le alo o le atua, ua tu mau o ia o le whai tau langa e whaavavau. That when we look at Melchizedek, verses 1 and 2 in chapter 7 this morning, there are 6 points that explain who Melchizedek is. Number 1, he is the king of Salem. Salem is the old name for Jerusalem. Okay, so Jerusalem, so that's where the king of Salem, that's where Melchizedek was the king. He was also the priest of the Most High God. It says there in verse 2 that he also blessed Abraham. Who is Abraham? Abraham is the forefather of the Jews, the Hebrews, who the Hebrew author is writing to. We also see that Melchizedek gave blessed Abraham, but Abraham gave a tithing of all of his lot that he won from a battle back in Genesis chapter 14. So Abraham gave Melchizedek a tithing of all his spoils. We also see that Melchizedek is the king of righteousness, and he's also the king of peace. So that's the description that we see in our reading or our text today. So we find the story of Melchizedek back in Genesis chapter 14, when Abraham goes to rescue his brother Lot, who was taken as a prisoner of war in the time of war. As he was returning victorious from that battle, Melchizedek comes out to meet Abraham. Melchizedek blesses Abraham. Abraham gives Melchizedek a tithing of all his victorious spoils. He gives Melchizedek almost an offering. And
the Bible calls it a tithing. Abraham offered a tithing back to this king, priest, Melchizedek. So, famele salamo e se lau se fulu, a lona fai pue fa. In Psalms 110 verse 4, this particular psalm is a psalm written regarding the Messiah. I le salamo alona mta se lau se fulu, o le salamo le na tu sia e tavita, e whaata tau i le Mesia. Ai whamele whai pue wha, ua tau tō Iova, e le salamo lava ia, o oe lava o le osi tau langa e whaababau, e winga whaatasi ma Mekisateko. Awhi tau sanga na wā, i le tustala mose, i le tusia kenese, ai si I mai e tavita, lana salamo, au mai ai le ngoa le tangata le nei, e ngoa ia Mekisateko. Au le salamo a tavita, e whaatatau ia ai, whaatatau le Mesia. O ai le Mesia, o Yesu Keriso. O ifo, e whaamau ni ai, o le anganga o le atua, na tusia le tusipa ia. Wai awhi tau sanga ma vai tavita, ai tusia le tusitala Eperu. O Mekisateko, o le ata o Yesu Keriso. Praise the Lord. Amen. That the Holy Spirit it's another bringing together of the scriptures. That 1,000 years before David, Moses wrote Genesis and tells the story in only 3 verses of this king priest named Melchizedek. And David writes in his Psalms about the Messiah. So David's writing about the future Messiah, and he writes in Psalms 110 verse 4, the Lord has sworn and will not relent. You are a priest forever, according to the order of Melchizedek. Who was David writing about? He's writing about the Messiah. 1,000 years after that, or almost 1,000 years after that, the author of the Hebrews mentions Melchizedek. Only the Holy Spirit can harmoniously bring together the scriptures written almost 2,000 years apart. Amen. Praise the Lord. Amen. Only the Spirit of the Lord can do that. Only the Spirit of the Almighty God. Le mea le nā tātou te whaatua tua I nai le tuspa ia. A wao le nganga o le atua na tusi ai, upu nei. So, a o tala noa mai la le tusitala le tai au le nei, e wina le tangata le nei o Mekisateko. O I fo I la tātou te loa I le manatua le tusitala. O Sofia le tusitala le mana o le nganga pa ia. Ina ia tau watu I tangata le nei o yuta ia. O whai taulanga, malava o salepi. E sili Mekisateko. Ao Mekisateko, o le ata o ai, o Yesu Keriso. Leta mawhai lava le tusitala. Ina ia tu watu I le talinga o le tangata yuta ia. O lota mawhai le nganga pa ia tu mai ata I tātou le tai au le nei. Ina ia tu watu I lau whaalongo ma le whaalongo o lau loto. Le Yesu Keriso le ala tuspa ia. E mawhai o na whaamaunia. That the Holy Spirit still speaks to us through Melchizedek. We're now another 2,000 years later. So Melchizedek was written about 4,000 years ago. And yet Melchizedek is the typology of our Savior Jesus Christ. Why? Because Melchizedek was the king of peace. Salem means peace. Melchizedek was the king of righteousness. Melchizedek was a priest. Praise the Lord. Amen. So Melchizedek is an absolute typology or a type of Christ. So, la tato mata lai whai koe tolu. I nai minute ia whaamole. I whai kumo moe o le tolu. E 5 vai ngā tātou te loa e sili Mekisateko I sa levi. So we're going to look at 5 ways that Melchizedek was superior to the Levitical system. Mana tua, o ai leo lo tusi ele tusitala Eperu, o lo tusi I tangata Utaia. O ilan tā koe fitu, e taumawhai ai ele tusitala, o na tusi atu I le au Utaia, o le tangata le nei o Mekisateko, leana tā ue tā vita, leana tā ue mose, o tangata na tusia o lato taitai, ma o lato tupu, o le tangata le nei o Mekisateko, le tau whenga na tuai, o le ata o Yesu Keriso. Praise the Lord. So the author of the book of Hebrews is trying to convey that message to the Jews, to the Hebrews. This Melchizedek, who was written by your forefather Moses, by your forefather and your most famous king, warrior king, David, wrote about this man Melchizedek. But Melchizedek is a type or a
image or an example of Jesus Christ. So, the first way that Melchizedek was superior to the Levitical system was that Melchizedek was the priest of the Most High God. Ile whaipuna mua tātou te maua i whaipuna mua o Mekisateko, o ia whamai awa o le nei Mekisateko, o le tupo salema, o le whaitauranga a le atua siri ese. Whaipa suma valu o le ke nesena e suma whawhamai a Mekisateko, le tupo salema, wa vane e ia a reto mawaina, o le whaitauranga foi o ia a le atua siri ese. O peona o talatala i nātu, o tangata iutai a lātou te manatu mawalunga lava i le whaitauranga. Ona, o le whaitauranga, o ia lea e tū i le vā o le atua matangata. O ia lea na te au maia whaatonunga ese mai le tū la whono le atua. E o lai le tangata iutai. So remembering, as I mentioned before, the Jews had a very high view of the priest. I le baina mua tātou te iloa, I le sili o Mekisateko I salevi, ona, whamai le whaipu mua, o Mekisateko, o ia o le whaitauranga a le atua sili ese. O whaitauranga uma a Israelu, sa whaapea nei loa lātou, o lātou o whaitauranga a Iova. O Iova foi, o le suafa lea, e loa ai le atua o Israelu, beona tatua o ina mai tatou tamaa. O Iova o se suafa na tu wina e Israelu, e tā ua ai le lātou atua. Nā o le moa lea na tu wina atu e lātou, lea la ua whaapea o le upu Eperu e avea I ia Iova, na whaapea o na whaongai nei le upu Adonai. Lela yele upu Lord, and it's all in capitals, Lord. And it was a way that the Jewish would convey, because they revered their God so much, they would use Adonai as opposed to Yahweh, because that was the name of their God, and they revered him so much that they gave him the name Adonai, or the name Lord. But in this first verse, if we look at verse 7, the priest or the king priest Melchizedek, he was the priest of the Most High God. The Jews knew their God as Adonai, and Melchizedek was known as, he was the priest of El Elyon, which was the Most High God, that God was the possessor of heaven and earth. O le mea sili ai Mekisateko I whaitaulanga a salevi ma le whainga taulanga a le nua le atua. O Mekisateko o ia o le whaitaulanga a le atua sili esi. E le ngata o ia o le atua o Israelu, a o ia o le atua o le langi male la kalangi. Sili, Mekisateko ya salevi. Mekisateko o le ata o Yesu Keriso. O Yesu Keriso o ia o le whaitaulanga e le ngata mo Israelu, ai o ia le whaitauranga o le lalolangi ato. Praise the Lord. That not only was Melchizedek the high priest of the Most High God, he was a type of Jesus Christ, a type of Christ, who was the high priest of not only the Jews, but the rest of the entire world. Praise the Lord. Lesi vaina tātou te loa e sili Mekisateko I le au whaitaulanga a salevi. Tātou te maua I le whaipule na elua. Whamai, o le whaitaulanga le atua sili ese, o lena whetai ai ma Eperu ina o fo mai o ia mai whasinga o tupu ma whamanui atu ia te ia. Sa foa e tfoi Eperu ia te ia. Mea e se fulua I o mea. O le winga mua o lona I mua, o le tupu, o le ami o tonu, ma le tupu o salema, o le tupu o le fi le mu. O tātou I loa o tangata nei o salevi, ua nā o le whaitaulanga, ua nā o le tofinga o le whaitaulanga. E le o so lātou le ai ngā tupu, e le o so lātou foi o ni tupu. Ua nā o le whaitaulanga le tangata salevi. A o Mekisateko, whamai e le ngata o ia o le whaitaulanga o le atua sili ese, ai o ia o le tupu salema,
Whaipu mua whaipu e lua, e whale nei teni, e au mai e le tusitala Eperu, o le tangata le nei ngoi a Mekisateko, o i o le tupu. Whai tau tātou whai mua whaipu e lua o le nei Mekisateko, o le tupu o Salema, la loifo whaipu e lua, whamai, o le winga mua o le nei ngoa, o le tupu o le ami o tonu. Lua ile ma le tupu o Salema, o le tupu o le Bilingual. Mekisateko, ele ngata o i o le whaitaulanga o le atua silisili ese, a o ia foi o le tupu. Le ale mea sili e Mekisateko i Salevi, na o na whaitaulanga. Mekisateko, o ia o le ngata o ia o le whaitaulanga o le atua silisili ese, ai o ia foi o le tupu o Salema, o ia o le tupu o le Bilingual. Mekisateko, o le ata o ai, o le ata o Yesu Keriso. Yesu Keriso, e le ngata o ia o lo tatou whaitaulanga silisili, a o ia o le tupu o tupu. Amen. Praise God. Amen. For mai e upo Sakaria, upu na Sakaria lon tapo e ono whai pasuma tolu, o upu ia whaavalo anga e whaatatau i le Mesia. When we look at the book of Zechariah, if you open up your book to Zechariah chapter 6, verse 13 in the Old Testament, for mai e upo Sakaria, a le atua ia Sakaria, o ia lava na te whaia le malu o Yova, e ia te ia fo'i le mamalu, e tie fo'i o ia mapule i lunga o lona no foari, e whai fo'i o ia mawhai tau langa i lunga o lona no foari, e iai fo'i le pule o le manuia ia te ila ua. O upu ia whenenga tua i e whatatau i le Mesia, ai whamei e le ngata o le Mesia e tie mapule i lunga o lona no foari, ai whamei o ia fo'i o le whai tau langa. Amen. O upu nei, e whatatau iai, e whatatau le Mesia. O ai le Mesia, o Yesu Keriso. O lota ma whaile tusitala Eperu, e tatai le loto o le tangata Eperu, ina ia wha mautu i lona loto. La toi o Eperu o tali tonu, e moni lava, o le wha mauninga, o le atotoa o Yesu Keriso. O le Eperu foi e lei tali tonu, ia o lona loto ina ia o mai le tofo ia Yesu, a ia tau mafa i le leo Yesu, ma ia whaamaunia lona loto ma lona mawhauwhau, le Yesu Keriso lea, e mawhai ona whaamaunia, a wa o le ata Mekisateko, o Mekisateko o le tupu ma le whaitaulanga. O Yesu Keriso foi, o ia o le tupu, o tupu ma le whaitaulanga. Praise the Lord. Tonu. Taino no tolu tātou te maua i le whaapunga whaapea, nai whamei e whaipu e lua. O le winga mua lona ingoa, o le tupu o le ami o tonu, i le ma le tupu o Salema, o le tupu o le Bilingual. O vaina tolu tātou te loa i e sili Mekisateko i Salevi. Ona, o si taulanga, lātou te whaia taulanga i tausanga taitasi, masina taitasi, o aso taitasi. Aisea, e anga sala le tangata. E anga sala le tangata Israelu i aso uma, taimi uma, taia uma, afiafi uma, au maila na taulanga. E anga sala nei, manga ufi nei le anga sala le whenga taulanga. Ai to e safu i taia au, o to e whaila ora anga sala e tasi. Peo le anganga le, peo le ata le nana tatou vava aia, i saunina a whaiutaia. Ai ina ua maliu mai Yesu Keriso. Lela o tatou o ina nei. Tasi le taulanga, o le taulanga e atotua, ai maangalo ai a tātou wanga sala mala. Amen. Amen. Ai whamai o le tangata le nei, o Mekisateko, o i o le tupu o le ami o tonu, o ia fo i o le tupu o le Bilingual. O le ata le fia au mai i le taiao le nei, e le ngata o Mekisateko o ia o le, e le ngata o ia o le whaitaulanga o le atua silisili ese, e le ngata fo i o ia o le tupu a toa ma le whaitaulanga, ai o ia o le tupo le ami o tonu ma le Bilingual. O aina mawai e i tātou le ami o tonu. Whape wheo na tau ami o tonu ina fua i tātou. Na tau ami o tonu ina fua i tātou. Ona o Yesu Keriso. Ina ua tau ami o tonu ina fua la i tātou. Ona mawai lea e i tātou o lea. O le Bilingual. Ona o Yesu Keriso. Whamai upu nā Roma alona tā koe 5. Whaipu mua o lo whapea. O le nei, ua tau ami o tonu ina i tātou i le whaatua tua, o lea ua tātou le lei ai ma le atua,
ona o lo tātou ali'i o Yesu Keriso. That Melchizedek was the king of Salem, Salem meaning peace. But Melchizedek also was the king of righteousness. And Melchizedek being a type of Christ, Jesus Christ, who died on the cross for our sins, we now have salvation. We are now made righteous with God because of the death of his Son, Jesus Christ. In Romans 5, verse 1, it says, therefore, having been justified by faith, we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Amen. We are made righteous, and then we have peace. Praise the Lord. Amen. E tā wāmea tonu wina fua I tātou, o na mawale e I tātou, o lana fi lehu. O te iroa I tātou umalava ua tani tonu, o tātou malama lava I le tūlanga le nā a. Ina ua tani tonu ato o tolo roto, ina ua tā wāmea tonu wina fua oe, wale ai ma se mea e mawhai ona malue ai, lo fi lehu a. Ai sea, lea ua tā wāmea tonu wina fua oe, o na mawale oe, o le fi lehu. Mekisateko, o ia o le tupu o le amio tonu, o ia fo i o le tupu o le fi lehu, o le ata o Yesu Keriso, o le ua ta wāmea tonu ina ai tātou, ma ua maua ai e tātou, lona fi lehu. Wha, four, tātou te waaia foi, e le ai se tupu anga o le tangata le nei o Mekisateko, wha mai whai pue tonu, e le ai sona tama, le ai sona tina, e le ai ni ona tupunga, e le ai se amatanga i ona aso, po o se ngata anga I lona soifua. O le wha malama ina o le whai upu lea, e le wha apea o Mekisateko, e le ai ni ona tupuanga. Ai o le wha malama ina o le whai upu lea, e le ai ma se tala anga o le tupuanga o Mekisateko, I wha maunga o le awhionga a le atua. So when we look at that verse, and it says in verse 3, without father, without mother, without genealogy, having neither beginning of days nor end of life. And researching this particular verse, Melchizedek didn't all of a sudden appear. We now know Melchizedek was human. He was an historical figure. But in researching this particular verse, it meant that Melchizedek, there's no story of his genealogy captured anywhere in the scriptures. So it portrays an eternality. It portrays an eternal figure. But it doesn't necessarily mean that he appeared all of a sudden. It just means that it wasn't conveyed or captured in our scriptures or in the Holy Scriptures. So it says that he is without father, without mother, without genealogy, and therefore his priesthood is superior to the Levitical system because it's not hereditary. It was personally given to Melchizedek according to the story of this man in the scriptures. Eperu Yesu Keriso o le tangata le nei wha mai e le ai se tupuanga o le talaanga o lona soifua tātou te maua mai le fionga pa ia le atua. Mana tua fo i o le whaitauranga e awina I loa o lona tamasa o le salevi, o le tamao lona tamao le salevi, o lona tamao le whaitauranga e awina I loa le leila ba le tupuanga o le ina ia maua i le tofinga o le whaitauranga. Amen. Yeah. A Mekisateko, ele I se talaanga o lana tupuanga. Pau ale vaina tātou te iloa le talaanga o Mekisateko, o ia o le whaitauranga o le sirisiri ese. O le vala awina o le soifua ato o le tangata le nei o Mekisateko, o le vala awina mai le atua sirisiri ese. That when we look at the life of Melchizedek, that he was personally called by God. Amen? Amen. He is a type of Christ. Why? Christ wasn't a Levite. Christ was not in the line of the Levites. E o ia Keriso, o Mekisateko o le ata o Yesu Keriso. O Yesu Keriso o le iai le lenga o salevi, e le o se ata li o e le tupunga mai a Arona. Ai mai fia, mai le aingo sa yuta. O nā fo I tātou te iloa ai, e ese le tofinga o Yesu Keriso. Whaapei o Mekisateko. Amen. Amen. Nai whai mai ele e peru nai fitu whai pasuma leono. E le o se tūla fono o se poloa inga whaale tino ua whai ai o ia a o le mana o le ola e le uma. Praise the Lord. O le tofinga le nā o lo tato Mesia.
Ele o le polo inga whaaletino. Ele o le tūla whono na whaapeo na whanau mai ai o ia ina ia avea ma whaitauranga le ai. Ao le a whamai, ao le mana o le ola e le uma. So kinga nana tōwhia ai Yesu Keriso. Praise the Lord. That Jesus Christ, when we look at verse 16 in chapter 7, it says there in verse 16, who has come not according to the law of a fleshly commandment, but according to the power of an endless life. That's the lineage of Jesus Christ. His lineage his heritage is not Levitical, it's not Aaronic, it's not from Aaron, but what? It's from the power of an endless life. That Christ was called specifically for this role, to become high priest and a king. Amen? To make man righteous, to forgive us of our sins. And number 5, on our last 2 points, number 5 is that whamaile vaina lona rima, e mawele whai unga lava whai koe tolu, whamai a ua whaapei o le alo le atua, ua tu mau o ia, o le whaitau langa e whaa pavau. Whaitau langa malava sale vi, e a tolo lo ruku lima a matalo ngā renga wha sale vi a matalo ngā renga wha levi. A tolo li lima sfulu, retire loa le ngā renga wha le whaitau langa. That when we look at the priesthood of the Levites, they would start at 25 but end at 50. So it was very, very limited time for them to do their work in the Levitical system. Melchizedek, it doesn't tell us that he had an end of days. It actually says there in verse 3, having neither beginning of days nor end of life. Melchizedek, a type of Christ. I say, o Mekisateko, o le ata o Yesu Keriso. Ai sea, o Yesu Keriso, o ia o le tatou whaitaulanga e whaa mawau. Whaitau i fuwha mon mole whai koe rosuma whama, rosuma likua o le Eperu nai fitu. Peitai o ia, peitai o ia, ua tu mau e whaa mawau. O le mea lea ua iai a te ia le whaiwa o whaitaulanga e tu mau pea. O le mea fo i lea e mawhai iai a te ia, o na whaaola pea lava i e whaalata atu i lea tua, o nona o ia. A wā o lo soi fua pea ia, i whautua mo i tātou. Le Yesu le nao lo o tātou au auna i ai uso ma tō whawhine a. Le Yesu le nao lo o tō mawhai e le tūsitala, e whamatala ia i tangata Eperu, e winga whaatasi le Yesu lea ma Mekisateko. O ia o le whaitaulanga e whaavavau. Le whamei whai unga whai koe e lusuma lima, a wā o lo o soi fua pea ia e whautua mo i tātou. Ia le tua a. Lo iai se tātou whautua o lo o soi fua. E le au na tātou i se whaitaulanga woti. E le au na i tātou i se whaitaulanga e a tōlolo na 5 ngatala na au nanga. Le ai. O lo tātou au na i se whaitaulanga o lo o whaia pia le whaiva o whautua mo i tātou. That we serve a high priest, praise the Lord, and Jesus Christ. That when we look at verse 24 and 25, we just read in Samoan, it says this, therefore, 25, therefore he is also able to save to the uttermost those who come to God through him. Jesus Christ still saves. Praise the Lord. This high priest is still able to save. There is still power in his blood. There is still power in his death and his resurrection. He is still able to save. Amen. That message has never changed. And it says there, since he always lives to make intercession for them. We serve a high priest who always lived. And it says about Melchizedek in verse 3 that there was neither beginning of days nor end of life. Melchizedek was a type of Christ, that Jesus Christ is still alive and well and interceding on our behalf. Praise the Lord. Amen. So e lima vaenga na tātou wa ai e sili ai Mekisateko i salevi. E mua o ia o le whaitaulanga e le ngata mo Israelu ai mo le larulangi atoa ai sea o ia o le whaitaulanga o le atua sisi. O ia o le whaitaulanga atoa foi o ia o le tupu tolu, o ia o le amio tonu ma le file mu, o lo ia le ia Yesu Keriso, whamai e le aiso na tupu anga, o lona tō whinga e mai a yuta
ia Yesu Keriso. Yesu Keriso foi o ia o le whaitaulanga e whaa vavau. So when we look at those 5 areas in which Melchizedek was superior to the Levitical system, we see that Christ, he is the type of Christ. So Christ is the high priest not only for the Jews, but also for the whole wide world. That he is both king and priest. Melchizedek was king and priest. Jesus Christ is in whom we have righteousness and peace. Melchizedek was the king of righteousness. He was also the king of peace. And that Jesus is our priest forever. He is not from the line of Levites. Jesus Christ is from the line of Judah. And therefore he is our priest forever. Just like Melchizedek. He wasn't from Israel at all. But his story in the scriptures tells us that he was called by God ultimately as a type of Christ. I'm just going to summarize this in one slide. Melchizedek, from verse 4 to 10, we see that his superiority to the Levitical system is affirmed, and it's affirmed in 3 ways. Tolu va'ainga tātou te maua mai whaiupu nei. Va'ainga whā se ol whaipoe ono, tātou te va'aiai, na fōwai e apera amo me se furu wai mea, ya Mekisateko. Whamaunina mua lena, tātou te loai, e sili Mekisateko, ya apera amo. Tātou te maua e ke nese alon tā koe suma whā, se o whai koe lua se furu. Ina ua whetā iai, ma whaamanuia Mekisateko ya apera amo. Ona fōwai le apera amo, mai lona loto 48. Ai whai tau I fo le whai puna iwa ma whai koe se furu. A whai fo I e tusana o whape atu. O levi, o le talia o mea se furu wai mea. Na ia avatua mea e se furu wai mea e apera amo. A wā sa I le tino o lona tama. O ia, ina o whaa wheta iai Mekisateko ia te ia. Amen? So malama me e tātou. Melchizedek is, his superiority to the Levitical system is affirmed because Abraham gave a tithing to Melchizedek. And we read in verse 9 and verse 10, it says, even Levi, who receives tithes, so the Levites, the high priests, they receive the tithes from the Israelites, from their brethren. But it says, who receives tithes, paid tithes through Abraham. It says in verse 10, for he was still in the loins of his father when Melchizedek met him. So Melchizedek is greater than the Levites or the Levitical system because Levi, through his father Abraham, gave tithes to Melchizedek. Who's the greater? Melchizedek, right? So let's mo whaile tusitala ina ia mo moli tangata yuta ia le sili eso Yesu Keriso ona o Yesu Keriso o le ata lea o lo ia le tangata I ngoia Mekisateko. Lua, the second part that we see is verse 7. From maine fai puefitu walai loa foi e whaamanuia le titi ele sili o ai le titi o apera amo o ai le sili o Mekisateko. Whape wheo na whaamaunia e sili Mekisateko. Ona, so se tasi lava e avatu se whaamanuianga o le tangata le na e sili. I le tangata le maua le whaamanuia. So the greater blesses the lesser. Who was the lesser in this example? Abraham. Who is Abraham? The father of Isaac, the father of Jacob, the father of Levi. Where's the priesthood from? The Levites. Does that make sense? Yeah. And verse 7 says, we read, now beyond all contradiction, the lesser is blessed by the better or the greater. Melchizedek is the type here of Jesus Christ. Amen? He's trying to convey again, Jesus is better than the Levitical system. Jesus is better than the old covenant system. Jesus is greater. Jesus is superior. Maua mai Mana vaina muli tātou te maua mai. I le whai koe valu. Fa mai whai koe valu. O I le nei mea foi. O lo talia mea e se fuluai mea e tangata e oti. Peitai. O le la mea e talia e le ua ta ua mai lava. O loo ola ia. Amen. O whai taulanga malava a Utaia. O whai taulanga malava o Israelu. Na iu ina whioti.
Every single priest died. They're not only retired at 50, but they eventually died. They eventually came to their death because they were human. But I love the ending of that verse 8 where it says, "Here mortal men receive tithes, but there he receives them of whom it is witnessed that he lives." Amen. There was no end of Melchizedek's. There's no story about the end of his life. And therefore it's a type of Jesus Christ, because Jesus Christ still lives. Amen. We serve a Savior that is alive. Praise the Lord. Amen. And that's why Melchizedek is greater than the Levites. So when you find it's a matter in Mekisateko, o le tāua ia awa o ia o le ata o Yesu Keriso. Whai mina tātou mata akule ni tāo i le whaipue lua suma lima. Whamai le whai unga whaipue lua suma lima. E ma whai ai ate ia o na whaaola pēr lava i e whaalata lata atu i le atua ona o ia a wā o lo o soi fua pēr ia. Whai mina tātou mata akule ni tāo ona o Yesu Keriso o lo o soifua pea lava o ia. Tātou tere au auna se whaitaulanga woti. Tātou tere au auna fo i se whaitaulanga o le lalolangi nei. Pei o Mekisateko, o Mekisateko o le ata ia o Yesu Keriso o lo o soifua o lo o ola e whaa wavala. That Hebrews 7:25 it says, he is also able to save to the uttermost. Jesus Christ can continue to save for those who come to God through him, since he always lives. That's the high priest that we serve today. That's the high priest that Melchizedek was a type, was a typology, and Christ was the antitype. He was the fulfillment of Melchizedek, because he continues to live today. Amen. Ono Yesu, and we all say, Amen. 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 Tato tu lai mai, tato talo whaatasi, tuina tuwailo loto ile atua, ma whaafetai atu, ona o lana fionga ile nei tai au. Tato talo. Whaafetai tele tama, ma mato wa aia nei, ma whaalongolongo, ya Mekisateko, o le sa avea, ma whaitaulanga matupu, o le ami o tonu ma le file mu, o loo la pea, o ia o le ata, o Yesu Keriso. Whaafetai ya Yesu, loo whaola, o lena maliu, o lena tanumia, o soifua nei, avea mawhautua, mo loo olanga, o te whiaola mo oi, i o waso o tatoi. Whaafetai tele tama, i lo wanga le leia te au, e ala atu ia Yesu lau tatalo, amene ma amene. We praise you, Lord. It's such a privilege for us to hear truth. Such a privilege for us to see in the life of this historical figure, Melchizedek, that he was a type of Jesus Christ, that we have salvation, that we have been made righteous, that we have peace through the complete work of Jesus Christ. So we bless your name. We pray for a blessing over all those who have heard, those who have tuned in and watched. We pray for encouragement. We pray for bravery. We pray that people are challenged in their walk. Those who don't believe, we pray that they choose to believe in Christ. We know that the opportunity to believe is limited, that there will come a time when their ears and their hearts will be hardened to the message of the gospel. But we pray that they have time, that their ears are still softened and their hearts are still softened to the word of the gospel of truth. We pray these things in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.